Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hang ne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Banang kentiu ye kakam yelekai na kawai ke jeka cekawipat. Kabalong kum ke jingkersian ye kisamla ki baiet banilekai badru banang ye jan ha ke jingdon jingede jongi kenhon lani kisilam ai jihikai kumno ban kilan met bad banilekai ha ke khatsau tari kujeliu 8000 rupsan kawai kisilam ai jihikai na West Khasi Hills District kabalatip kum ka Bright Star Academy na New Nongstone ha ke jingrakhe ye ke jingdap ba sisnem jongene kisilam ai jihikai ban ai jihikai na duwal seng ye ka kalasoi ru ye ke jingete lok bad ka Maukhar Sports Club nak benta benang kentiu ye kerkom hikai ban yo ye ke jingkersan bat bani trilang kenang bagi semla bat ki hybrid nak ne kathan kin yo ye kalat ban kenjo sekiwe pat kerkom yo ji hikai jong ne ke juk thamai ke ba menta kum ke jinga sa ken mau bat bu jing ken mau ye ke ne ke jinga te lok hapdang ka Maukhar Sports Club bat ka Bright Star Academy lai so ye ke MOU hapdang kin nong yelam jong Bright Star Academy bat kin nong yelam jong ka Maukhar Sports Club hak juga por laot ru yau kek dap snem kena akademi da ka jing sim benta ki bah yang asam jong ba Bright Star ubala bam kwai hadwa rublei yau bala ainam ye kena akademi kum ke jing burom yu bat ye ki kam ba bah jong u hak jing don lang uba ransom sutenga ubri presiden ke Maukhar Sports Club uba Precious Stone renta tiang ubri presiden ke Bright Star Academy uba Mike Frankie Hujan uba Hamar Lengkoi ke kong Syabaman Hujan Langta laidon langru uba GJL Sangriang kum kongsan jongane ke jingi kendo lembat kiwe ta ka wei ka benta ka bangi kren haka Maukhar Sports Club haka club ka jongi haka executive committee kadai bangin ai ya kini ki player ki badon ha Bright Star Academy ya ka platform ba pipin yale hangte hapo Shillong Sports Association kata kadai ka benta kabangi kuat pan kentiu ya kene ka akademi ke jongpi dia nak yang ke jongi yang kene ke por kumal ong mane kala mande keris oh nyimtip je kata namar balai ba ke Bright Star Academy menta nang sistem nang sedang Henry kermen skam kumal ong mane dai teman besar kermen skam pada kecing lam ke jong play play ni lam yang bangila man boy sa clear jong lo dengan bahasa Bright Star Academy. Ublay unjuk pelaran oh yang ini. Bangga kermen sekap. Bamenda kegenti. Kiba bun player kiba nyale nak klub jogi. Kandai nak ni academy jongpi. Ini ki ar kongut di player kiban wan ban isim menta ban represent dia ke Maukhar Sports Club. Nak kermen sekap makin le bah. Buat kumalaong mana? Pemerintah ka jinglekai football dan ke jinglekai sports kam de shu tang ban shui le kum tu men shwa te kum ong manore ke jinglekai sports men shwa ke jinglekai football men shwa de tang ban shui le kai bangja kam de shu kum ta menta ka sports kam de shu menta menaki ni kiskingan itu ipi ngale chaar teli ki jaka hang kai riboy mga syaitan menta pha bat riboy nadu mental sistem tak baik ngan itu ipi habang legislation ng jiri kadon kenika Narampai Academy bat ia kata ke academy la peniai da ikong i singkli pitip ngan itu ipi menta ke kenti kadon kenika women's league football women's league agaste da riboy kanong jiri kayo pan represent dari buat kapaham skim arteli kini gitim iyo pan represent hangtei apo jong ke MFA Women's League ngadang keli iya tu kesengi kumno pile ikane iyo pitir namar bakidon kini kena hakatan jiri boy jongi ibadon kasak kapong mdei tang kena senrak ndri kena kan teru iyo namar kata iyo kapelong ya ka Bangandon kenik academy hamtam ban pet ya ka long ya ka jinglong jingmiat jong kini kena kente tiba i jongi
Kumapio school nong jeri Presbyterian Higher Secondary School kabara ya ke subro tokop menang nu sedang beladab ini ki player idon hangtu hakatu ka academy ibabon ki player ibayele akademi subro to gop ki deina ka academy but kawai ka ba ngasutan na kalong ba ngiyo ya ke jingkiu jong kani ka sports hakani ka tan ribhoy hakini ki kendiat sedang ibala late no namar kata kani ka por ka kermen skam ba ke jingdon jong kani ka academic mo kan pelong ru ya kani ke district ke jongi lengba ke jingdon ki nong ilam kiba don kata ke jingkit kli hakiliang baro ka kermen skam ba kani ke district ke jongi ru kan sakiu haki bentak ba per jong ke jingile ka sports ban ka kermen skam ba habang ikiu hakani ka bentak ngin yoru mo ban thau kala kalenti bagi kena jongi ke bedon hakani ka sam kinyo ikam kijam kibabiat hantai hapo law barwa ngalai pikini kisngi kadon katu kakaya king pitip itu kena laingot wei udah kena kasih jongi kurba iwan ya leka ya katu kakaya king kiyo medal boro laingot ban menta undan interview kan ERUM chief minister jongi ai ya kani ka appointment bakin long pinong prey jong sorka lengba ka sports squad ka along ka ai ka school tanan bat namar kata hakani ka por ngidon kini kena jungi hakani ka academy ngaku aban ong tang kawe kumalapen ken mau mene ba haba pidon hak academy ken mau ba pidon kam ya ka disiplin kamut aba pidon hak academy kata kalabia Henry pidon kam ya ka disiplin nadu kejing im ka ba PPM man la kaski pidon kam ya ka disiplin habang ikren ya ka disiplin mo ngidon kam ban long kibriu kiba resita ngidon kam ban long kibriu kiba biang por ngidon kam ban long kibriu mo kibam bam plumar ya kijing bam kibam te ya kamet ngidon kam ban long kibriu mo kiba don ka akor ka burong kata kiba don kam ha kam na kamenta ini ki arpomot kiban wat menyele na ka mau khas sports club ha kani ka kenti menta ka kerpat ini ki player ki la sajid ka kani academy ba ki long ki kena kiban long discipline ban kumala ok mane ken ma ban reshitam ban bu yo player man berkata kalau badon kam yang ni tam ki player na kani ka academy sa sisin na kaliang ka jonga nganong Islam show kermen skam baka academy hakani ki jingdam system jong ka Bright Star Academy kermen skam ba pilala ru ban evaluate kini ki benta ki ba pipi klan ki benta ki ba pipi klan hakani ki system benta pila peniat kermen skam ba pi kinong yalam rengkat kinong kitkam ingkat ki coach ki banon hang ni hakani ka academy kinyo manang kentiu panapan pha susu ya academy bahkan long kaburong ya ka yeng kesan ya ka thanyi barok kawe bat tam ya ublay Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai